Lakhipuronline puthokchaba March ki tang 16 ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi Pao. Prime Minister Narendra Modi na malemda khwaidagi hena sangba Karnataka da laiba railway platform habli miyamda kusinakre. Maifagi mitkap thoglase ekoi haiba kholaw golena na chatkadaba khongchet Kasar Chandrapur dagi ngaranglam thakre. Barak Manipur Friendship Association gi mifam pangthoktuna laluniti ki matangda khananai nakre. Mitei amasung mitei pangal punna chatminasi haibagi matangda Community Coordination Committee gi mifam pangthokre. Kasar Lamargram Kunuda Yausang Festival 2023 Sports and Cultural Meet Hodokre. Yausang ka mari lenana numit humni chathakiba Yausang Sports 2023 chapro Lakhipur damapung phana loisenkre. Sobita Laimayum na iba Khongul liba Dr. Huirongbam Atul Chandra Singha haina mingthonba larik ama phongkre amasung Inunganbi Manipuri Dance Academy na sinduna ahom suba Kekrebam Sanaton Singh Memorial Holy Festival hodokre. Haujik mapungoi Pao tabirase. Prime Minister Narendra Modi na malemda khwaidagi sangba Karnataka da laiba railway platform habli ngarang nomaijing nimita miyamda khusinakre. Panbejai kilometer amaga meter chahum hena sangba South Western Railway Zone habli asi malemda khwaidagi sangba railway platform ama oina Guinness Book of World Records ta ming chenkhrabani. Manipuri Youths Front of Assam Maifana Sinduna Midkap Thoglase ekoi haiba kholaw golena na chatkadauba khongset asi Kasar Chandrapur da leiba Puari gi oiba Manipur Levy semkiba mafamdagi haikat laikat tamlaba matung Kaisam Bidapatina Salai Taret ki firal chengkatpiduna ngarang lamthaki. Thoromasiga mari leinana Maifagi President Thangjam Projena wangang laduna Assam da Manipuri lonbu Assam Sarkar gi Associate Official Loan ohenba amadi Assam da ikoi gi phangpham thokpa Sangbidhan gi oiba hak pibiu haibagi khongset ni haiki. Khongset singarang Chandrapur dagi Ranipur Palarbon Manipur Part 1 Mitei Pangal Khonjau Ujan Tarapur Leisang Khong amadi Moragang da aroiba oiraga Moragang da numidang yarekani haiki. Thoramda Maifagi Chief Advisor Saram Herazit, VP Tampak Mayum Rehanuddin, Secretary General Tampak Mayum Salauddin, Joint Secretary Wahengbam Suren, Jasim Uddin, Muhammad Abdul Habib Chaudhry, M Sabiruddin Khan Loinana Mairapai Bigi Sangita Begum, Ima Sanathoy, Jubida Begum, Beni Misra Amadi, Chandrapur Mairapai Bigi Ima Singsu Sarugyaki Hairi. Haibadi ngaklo Assam Sarkarna ibina bidongda ekoi haiba ngunghun huding chatuna haiba campaign asi miyamda sandok chabani haiba ekoi meeting simiti pangana taba kum huding da sangduna imaron amasung ekoi indigenous asigi damukta ekoi ngamba makhai maifana sinjatuna sari khongchet asida mayamna saruk jagiduna ampung phanbi damukta mayam bui kai puna buche bolena. Knowledge Resource Center KRC Foundation Silangduna Barak Manipur Friendship Association gi ahanba General Body gi mifam renana Barak Tampak amadi Manipur gi marakta India lenga ki Act East Policy bu khongjel yangsinhana bagi hiramda khananaina bagi mifam mangarang nongmaijing nimita Kasar Jila Parishad Conference Hall Silchar da pangthokre. Thoramda Dr. T.H.W. Singh, Chairman Babina Group of Companies Imphalna, Chief Guest Aduga, Special Invitee Oina Ningomam Irabanta, Managing Director Unako Group Imphal Aduga, Veteran Journalist Sri Harande, Srimati Swarnali Chaudhary, Sri Biswajit Guptana Daistapamki, Thoramasida Miteis Chambers of Commerce Assam ki President Khetrimaim Umananda, General Secretary Okram Lakhikanta Singh, Working President Biswajit Sharma, Finance Secretary Motilal Singh Sarugyaki, Thoromasiga mari leinana Advocate Babu Singh, Sopon Asangbam, Onil Harokjam na chingba miyoi singna maruoiba wafam kaya phongdoki hairi. Community Coordination Committee gi mifam ama March ki tang 13 thangjanumita Kasar Lakhipur gi Kaptanpur Part 3 Laikolda Ingudam Basanti gi Sangaida Basanti Singna mifam apu oiduna pangthokre.
ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯁꯤ ꯆꯤꯟꯒ ꯈꯨꯠꯀ ꯃꯥꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ कमिटी असिगी एडवाइजर मोहम्मद देमा खान एडवाइजर जी नरहरी शर्मा एडवाइजर ओइनाम बिरमनी प्रेसिडेंट निंगोम्बम रंजित इंगुदम कांता थौनाउजम तोन सिंह एल इबोंगहल शर्मा मोहम्मद फयाजुद्दीन चौधरी आई नंद कुमार होदाम बिजोय एम नंदबाबू एल इबोंगमचाना चिंगबा वांगांगलोई सिंगना ममल लेरबा वफम कया थमकी हाइना कन्वेनर कोंथौजम नबचंद्रन पोंगदोरकली नोट Barak Tampak meeting sahaja. Masih ki pandan sila mandi mamangi meeting na soko mayam rasa mo kurang mga kana hai. Sports na tara ako si punna magawigi. Nanti kami pangan ni punna kana wangan isana kana punna tinagam si sports na tara to. Lamar Gram Youth Association na Imoinu Manipuri Kala Academy ka kusam naraga Elite and Unique Foundation gi mating aloina na numit ini chathagadaba Yausang Festival 2023 Sports and Cultural Meet ngarang nongmaijing nimita Lamar Gram Khuno Kasarda hudokre ayukta Lamar Gram Khuno da laiba ibudo khoiri phabagi laisangdagi khunasigi miyam galoina na asengba maira laururba matung Dr. Maimom Santi Kumarna yek teret ki firal chingkhat pikhi matungda makhal mathel kaya gi masana kaya sanaki loisilakpada nat ki oiba jago isai pangthoktuna ahanba numit ki thorom chinglemna loisinki thorom asida Miteis rights activist Dr. Maimom Santi Kumarna athoiba mitung aduga Lamar Gram Mairalup ki president CH Loidam Devi Panthoibi Mairalup ki president Y Porda Devi amasung Lamar Gram Youth Association ki advisor M Pulakisor na chingba miyoi singna taistafam ki thorom haudokpaga mari lenana wangang latuna Dr. Maimom Santi Kumarna sports meet asi pangthokpada khungang asigi amadi athapagi marup mapang amadi Oja Guru Singna Tengbang kaya pibirakhibabu thagatpa phongdokhi khungang asigi talent leiraba isei amadi jagoi gilamda haugalakliba artist kaya bu pukning thaugatuna Imoinu Manipuri Kala Academy na sinba jagoi isei hendanabagi thorombusu thagatpa phongdokhi Imoinu Manipuri Kala Academy gi director Maimom Ongbi Luang Leima amadi Samurai Latpam Vijaya Sarmana jury member oina sarugyakhi panbayai Jester Life Care Foundation NS Automobile Kabugonj Bazar Suhan Enterprise Sonabari Ghat Jilangamba Manipuri Helum Kabugonj Bazar na sponsor tobani haina General Secretary S Jiten Sharma gi pau amada hairi ira thongni janaga mahaki mafamdagi maira adu puraktuna ekoi laksare ekoi gi khongang asigi maira gi lusingbi egi indocha loidamna maira asi paire to mahangna aingonda khusinaragani ado maira asi ekoi na ngasi chukhalabagi matungda khongang asida yaifaba amadi marong chumna ngasigi haugalaiba naharol singi marakta jaifaba puraknaba hunjawnaba leichawnaba gi damakta ikoina khurumjabani hairiba sanaba asigi matung ina ngasida leiriba talent kaya angang singi mafamda leiriba talent se mayam uthoknabagi khudong chabad lojabani aduna thauramasi mai pangnabagi damakta taibang simu mapuna ikoida thaujalbi oiresanu hairaga ina maira ase lojare Yausang ga mari lenana numit humni chathakhiba Yausang Sports 2023 ngarang mapung phana loisinkhre Thauramadu Mairapai Bilup Chaprau Lakhipur gi lamjing makhada Youth Club Chaprau Lakhipur amadi Nongin NGO Silcharna sponsor tawki sanabada saruk yakhiba singi makok mathang taraba singda manamatum yanthokki Thauramadu Rameswari Renu amadi Pratimana conduct tobiki Oza Bir Kumar na preside tobiki Youth Club ki Secretary Ozanil Kumar na chief guest Nongin NGO ki General Secretary Sarat Laisram na guest Advisor Khaidam Birendra na special guest amadi Chairman Mutum Gunadhon na guest of honor oina daistafam ki haina Pratima Devi Secretary Mairapai Bilup Chaprau Lakhipur amadi Treasurer Nongin NGO Silchar na phongdorokli
मेजर खुल इम्फाल दलेबा मणिपुर प्रेस क्लब की हॉल नंबर 1 दा सोबिता लाइमयम ना इबा खोंगुल लिबा डॉक्टर हुइरोंगबम अतुल चंद्र हाइन मिंथोनबा श्री अतुल चंद्र की पुंसिवारी दा युमफम ओइबा लारिक अमा ngarang नोंमाइजिंग निमित्त फोंख्रे लारिक फोंबगी थौरमदा लांगथाबाल एससी की एमएलए श्री कराम श्यामना अथोइबा लेंपिरकपा अदुगा डॉक्टर थौनाउजम खोमदोन लाइब्रेरियन मणिपुरी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इम्फालना थौरमपु ओइबिखि लाइरिक की मरमदा धनुमंजुरी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शरद चंद्र लोंगजम्बना मरिक चुमना फोंदोखि श्री हाउबम राजेंद्रना तराम नोकपगी वारोल थमखि श्री फुराइलाटपम इबोमचा शर्मना थागतवाही फोंदोखि सोबिता लाइमयमना इबा खोंगुलिबा डॉक्टर हुइरोंगबम अतुल चंद्र सिंह हाइरिबा लारिक असिदा कक्वा नामैराकपम लेकाइदा लेरंबा हिरम खुदिंगमक्ता सोकलमदबा लैतबा अहल असिना महाकी पुंसीदा पांगथोकलमा थबक थोरम कयाबु चिनबुंग वारी सिंगदगी खोमजिंदुना सागलिबा लारिक असिदा महाकी आसानबा मित्यंगबु सिंथारी सोबिता लाइमयमना इबा खोंगुलिबा डॉक्टर हुइरोंगबम जिरीबाम की कालीनगर लेबा महाप्रभु मांडपता इनुंगानबी मणिपुरी डांस अकादमी सिंधुना अहुम सुबह केकरेबम सनातन सिंह मेमोरियल होली फेस्टिवल मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन के शरद कुमार सिंह ngarang हौदोखरे फेस्टिवल असिदा मणिपुर जिरीबाम अमदी कसारदगी पाला तरुक न सरुक यारी थोरम असिदा के शरद कुमार सिंह चीफ गेस्ट डॉक्टर चंदम कमल सिंह चीफ एडवाइजर इनुंगानबी मणिपुरी डांस अकादमी जिरीबाम फंक्शनल प्रेसिडेंट अमदी टीएच अपाबी सिंह रिटायर्ड डीआई ऑफ स्कूल जिरीबाम गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी फेस्टिवल असी के शरद कुमार सिंह की अपोकपा लैखिद्रबा केकरेबम सनातन सिंह की मिंगद कचब फेस्टिवल ने सरुक यारिबा पाला तरुक अदुदी जिरीबामदगी माहिकुलेन होली पाला दिबोंग खुनो होली पाला अमदी दिबोंग इचल क्लब होली पाला कासारदगी दिग्ली होली पाला अमदी इम्फाल जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी की नुपी पाला अमदी नुपा पाला न सरुक यारी Number by Khomjinba Pao Chaba say Kadigo Padu Hokiba say any Corona man with an equipment could be at the Patokun and Lakhipuronline. Music Thomas the Obliva among the William Banana, the guy from Mizabia Matana. अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालेमदा ख्वाइदगी हेना सांगबा कर्नाटका लेबा रेलवे प्लेटफॉर्म हबली मियामदा कुसिनख्रे माइफागी मिटकप थोगलसे एकोई हाइबा खोलावगलोइना चटकदबा खोंगचत कासार चंद्रपुरदगी ngarang lamthakre बराक मणिपुर फ्रेंडशिप एसोसिएशन की मिफम पांगथोक्तुना ललुनीति की मतंगदा खना नैनख्रे मितई अमसुंग मितई पांगल पुन्ना चटमिनसी हाइबगी मतंगदा कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी की मिफम पांगथोक्रे कासार लामार ग्राम खुनुदा याउसंग फेस्टिवल 2023 स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट हौदोक्रे याउसंग मरी लेनना निमिट हुमनी चथकिबा याउसंग स्पोर्ट्स 2023 चप्रो लखीपुरदा मपुंग फाना लोइसनख्रे सोबिता लाइमयमना इबा खोंगुलिबा डॉक्टर हुइरोंगबम अतुल चंद्र सिंह हाइना मिंथोनबा लारिक अमा फोंख्रे अमसुंग इनुंगानबी मणिपुरी डांस अकादमी सिंधुना अहुम सुबह केकरेबम सनातन सिंह मेमोरियल होली फेस्टिवल हौदोक्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।